aba bandi ba Ingabire n'abandi bandi. Ingabire suye ariko twarekuye wari inkuru igezweho niyo itabwa muri yombi rya Ingabire Victoire, umugore w'impirimbanyi muri politiki uzwi cyane hano mu Rwanda. Iyo uvuze guharanira uburenganzira bwa muntu, opozisiyo ndetse n'umuntu ugaragara cyane mu bitangazamakuru avuga nabi u Rwanda n'ubutegetsi bwabwo, uhita wumva uno mugore nyine Ingabire Victoire Umuhoza. Uyu yaje mu Rwanda 2010 aje kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, ntiyabyemererwa. Nyuma aza gufungwa ahamijwe ibyaha bitandukanye, aho yakatiwe imyaka 15 muri gereza. Nyuma y'igihe gito aza kubabarizwa n'umukuru w'igihugu muri 2018 ararekurwa, aho yahise asubira i Burayi ajya gukora ibikorwa bye n'ubundi byo guharabika u Rwanda no kuvuga nabi ubutegetsi bwarwo. Muri Kamena 2025 uyu mugore yongeye gutabwa muri yombi. Uyu mugore yatawe muri yombi ashinzwe iki noneho? Yakoze iki? Ibyaha ari kuregwa noneho ni ibihe ku nshuro ya kabiri? Nibyo ngiye kuza dusesengure turebere hamwe icyo amahanga ari kubivugaho, abamushyigikiye icyo bari kubivugaho, n'icyo leta y'u Rwanda iri kubivugaho nyine. Turebe mbese mbere y'ubwo afungwa yaziraga iki. Baha ikaze, nitwa The Boy Fit, kora subscribe dukomezanye. Kadutangire tureba amavu n'amateka y'uyu mugore Ingabire Victoire uzwi cyane muri politiki y'u Rwanda. Ingabire Victoire yavutse mu 1968 avukira mu Rwanda. Mu myaka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, uyu mugore yari mu buhungiro mu Buholandi ku mugabane w'i Burayi. Yize ibijyanye n'icungamutungo n'ubuyobozi, nyuma aza kuba umunyepolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri 2010 yagarutse mu Rwanda ngo yinjire mu matora, ariko ntiyemererwa kwiyamamaza, arafungwa. Nyuma akatirwa imyaka 15 y'igifungo. Nyuma aza kurekurwa ku mbabazi z'umukuru w'igihugu muri 2018, aho yaje guhita asubira byihuse ku mugabane w'i Burayi, aho yari amaze igihe kinini akorera ibikorwa bye bya politike. Uyu mugore akurikiranwe ibihe byaha byatumye atabwa muri yombi. Reka tubanze turebe mu rubanza rwe rwa mbere ibyaha yaregwaga cyangwa se yari akurikiranweho. Urubanza rwe rwa mbere, Ingabire Victoire yashinjwaga gukorana n'imitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi, cyane cyane umutwe wa FDLR, guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, gukangurira abaturage kwanga ubutegetsi, gushaka kubangamira umutekano w'igihugu. Urukiko rukuru rwamukatiye imyaka 8, ariko nyuma y'ubujurire urukiko rukuru rw'ikirenga rwongera imyaka rubigeza kuri 15, kubera ko yari yaruhije urukiko nyine yapfubije umwanzuro warwo. Byahise bituma imyaka ye bayikuba kabiri yari yakatiwe. Gusa uyu mugore ntabwo imyaka yose 15 yaje kuyifungwa, kuko yaje kurekurwa nyine kubw'imbabazi za Perezida Kagame. Gusa uyu mugore byarangiye yongeye gutabwa muri yombi. Ku itariki ya 19 Kamena 2025, RIB yatangaje ko yataye muri yombi Ingabire Victoire ashinjwa ibyaha bikurikira: umutwe w'abagizi ba nabi, gutegura ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu, kugira uruhare mu gutegura igikorwa cyo gukuraho ubutegetsi buriho, n'ibindi. RIB mu itangazo yagize iti ibikorwa bye bishobora guhungabanya amahoro n'umudendezo igihugu cyari kimaze igihe kirimo. Ibi nibyo RIB yatangaje nyuma yo kumuta muri yombi. Gusa ibirego by'uyu mugore birimo impaka nyinshi, ntabwo biri kuvugwaho rumwe n'impande zose. Abamushyigikiye bemeza ko ibyo ashinjwa bishingiye kuri politiki. Abanyamategeko bamwunganira bavuga ko nta bimenyetso bifatika bimuhamya, ahubwo ari uburyo bwo kumucecekesha nyine bwa politiki. Ku rundi ruhande, leta y'u Rwanda ihamya ko igikorwa cyo gushaka guhungabanya umutekano kidashobora kwihanganirwa n'umunsi n'umwe. Abunganizi be bagize bati turifuza urubanza rwe ruzabe mu mucyo, mu gihe umunyamategeko wa leta we yagize ati ibyo yakoze birenze imvugo, byari ibikorwa bifatika byo guteza umutekano muke bigaragara nyine, ntago we ari ukuvuga gusa. Uyu mugore yagiye ahagaragara kenshi akangurira abaturage muri rusange kutemera ubuyobozi buriho,
gukora imyigaragambyo no kwanga ubutegetsi nyine ku mugaragaro, gakangurira abantu kujya mu ruhame bagateza akavuyo, imyiduruvayo n'ibindi bikomeye, kuko we agaragara no ku bitangazamakuru mpuzamahanga byeruye asebya ubutegetsi abuvuga nabi, bitari ibiciye ku ruhande. Gusa imiryango mpuzamahanga ifite icyo yabivuzeho. Amnesty International, Human Rights Watch n'abandi basabye ko urubanza rwe rukurikiranwa mu mucyo kandi hagakurikizwa amahame mpuzamahanga. Diaspora y'u Rwanda mu Burayi na Amerika yagize icyo itangaza, aho bamwe bavuze ko ifungwa rya Ingabire rigaragaza icyuho mu bwisanzure bwa politike mu Rwanda. Umwe mu baganiriye n'ikinyamakuru BBC yagize ati, Victoire ni ijwi ryacu, turasaba ko adafatwa nk'umwanzi w'igihugu kuko afite ibitekerezo bitandukanye. Ibyo ni bimwe mu byo impande zitandukanye zagiye zivuga kuri uyu mugore. Se ubundi uyu mugore ni umunyapolitiki w'ibitekerezo cyangwa ni umunyabyaha nk'abandi bose? Hari abakomeza kwibaza niba Ingabire ari umunyapolitike wihariye cyangwa ari umuntu ukoresha politiki nk'igikoresho cyo gukora ibikorwa bigayitse. Nyamara icyo benshi bemeza cyangwa se bemeranyaho ni uko ijwi rye rihora ryumvikana iyo havuzwe iby'ubwisanzure n'ubutabera mu Rwanda. Uyu mugore ari mu bitabaza imbere nyine, kuko n'ibinyamakuru bikomeye iyo bishaka kugira inkuru byandika ku Rwanda ku bijyanye n'ubwisanzure ndetse n'uburenganzira bwa muntu, uyu mugore aza mu batumirwa ba mbere mu kuza kugira icyo abivugaho mu gusesengura. Gusa ubusesenguzi bwe igihe cyose buhora ku ruhande rumwe. We ahora avuga ko mu Rwanda hari ikandamiza, gucecekesha abantu no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu. We niko ahora avuga iteka ryose, aho we anarenga agashaka kugumura abaturage nyine, akaba yabakangurira gukora imyigaragambyo n'ibindi bikorwa biteza akaduruvayo n'umutekano muke mu gihugu. Dusoza, inkuru ya Victoire Ingabire ni urusobe rw'amateka, politike, ubuyobozi n'ubwisanzure. Ese ni intwari irwanira uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa ni umuntu uri gukoresha iryo zina ngo yambuke umurongo w'amategeko yikorera ibikorwa bye? Igitekerezo cyawe hasi muri komenti, share, ringa iyi nkuru inshuti zawe nazo ziyimenye, kanda like niba uyikunze, subscribe ntuyibagirwe. Njye gushakashakira amakuru nkayakwegeranyiriza. Nitwa The Boy Fiti, ndabashimiye. Aba bandi ba Ingabire n'abandi bandi, Ingabire suye ariko twarekuye, bari twagiriye imbabazi akava mu gufungwa. Yari afunzwe, ubu n'ubu bakirimo, ariko hasohokeye niyo neza yitura abanyarwanda. Buriya nta amaherezo ye ntabwo azaba meza, uramwihorera akarwana n'ikimurimo kibi, kikaba aricyo kimugiraho ingaruka. N'abandi bose baba mu Bufaransa, baba hehe. Thank you. Hari ikindi bashaka kubaza iki? Yes, ngira vuba. Thank you so much, Mr. President, for this time. There has been noticeable increase in